kase hit me say kase hit kwasi ampanyin ya o da screen so kwasi ampanyin we wasa the statement asaba bontin bi na madam eburu ye benya ntobase ne abona no asem ne kakra because me kasim ya oh prince tienie who prince tienie wo ye Jimmy for chen wo bia wo Ghana mamua wo ye Jimmy for chen wo bia me say what Jimmy chen wo bia ba den tell what Jimmy no after me be ma Antwerp TV for o ma wo say what Jimmy ba fu pim think am friend account busy pe problem men akese bia wo country woni mama mre woni mama pasel who see go good be kuma say ntu a wo bi na o ka we tra wo ba be ka we wo ye nada bini ba prince ni kwa akas na kwa mamre mu nyina ne aba pasel mu se wọ́n yẹn ní ọbẹ̀ pa wọ́n ń sè bá dúró ní bí wò bẹ̀bí á wọ́n yẹ ọ̀sẹ̀ àdé yẹ kó fi ẹ̀mẹ̀ kó jẹ́ kó bì yẹ àkàwọ̀ bí ní bẹ̀bí á gánà mọ̀ mi bí sẹ́kù sẹ̀ntúrọ̀ fún mi sẹ́kù sẹ̀ntúrọ̀ fún mi wọ́n wúru bí àná. àyọ̀nìm sáà abirante àmú ní screen yìí sìn yìí jẹ́ mi sí wọ́n Jimmy fọ́ ni sẹ́ yìí jẹ́ mi sí wọ́n Jimmy fọ́ no ẹni sẹ́ hwẹ́ bọ́ọ̀wé ní dín pa ni Dauda Kasim hwẹ́ ọmọ de ne ho asema breme pa e friend Dauda Kasim na ọmọ be ya adopa e wo techima adopa e wo techima e na wono e gate man o techima hinfi na gate man wo ye no e na ama na ho ahoden a just then say sabi obe gate man wo techima hinfi e di gate man obe e den a wo be kan ho ye ho nsem otibi eti osoro pa na wode eye yewura anuma sem ejimi odi Jimmy I don't give blame to you, I give blame to Techima Transition Council sa Techima Transition Council mu nyina I don't give a fuck because emutimi tina ho ema sa se pampanyin we kwase ampanyin Jimmy fo we abofunu we etimi bie na no e kasama mo dia na ze mu nyina magimi. You tell the fact. Samutimi jina ho. Ema say Jimmy for be ma we. Etimi press conference ka Techima akonya mo kasa akonya ketwa ho. Techima akonya mo kasa akonya ketwa. Akwase ampani Jimmy for ya wanti akonya so. Kan se hunu. Techima Transition kan se kura ye pie se. Otumfo ni nya ketwa Techima hin. Na akwase Jimmy for be ma de ante se we. Ebi na no kan se hunu. Hey Prince tienie we Jimmy for. Me FM Nana Boache Antwerp TV me Nana Boache we Jimmy for me see what Jimmy che wo bia wo Ghana mamu e say me say me hu say nipa kase say Jimmy say da wo Jimmy che wo bia wo ye kwase apa. You are a very stupid guy. I Antwerp TV me do be sin ba ko atwa si me we ye part 1 part 2 be saba I Antwerp TV mo subscribe na mo like na mo share my prince who say well Jimmy we kwasi ampa ni pa I Antwerp TV part 2 be saba me da wasi bebre I Antwerp TV.